Hi guys! Welcome back to my mountain guys. So, maglampas ta for this video guys. Maglampas tayo sa palibot ni Pilingon. Ayan guys. So, let's go guys. Oh.
Mhm. Na guys.
So yun guys, hindi natapos ni Pilingon guys. Dahil napagod na si Pilingon guys. Yan, tingnan niyo po yung nalinis ko guys. Ayun guys. Ayan, kasi may mga ano ako dito guys eh. Ayan oh. Mga gulay pa. Ayun oh. Nilinis ko dyan. Yan, may mga gulay oh. Yan. Yan guys. Dito sa munting bundok oh. Ayan, yung nalinis natin guys oh. Ayan oh. Oh. See? Kunti na lang guys ang ating nilinisin guys. Ayan. Kasada yan guys. Ayan oh. Kunti na lang guys. Ayan oh. Baka bukas tapusin natin yan guys. Yan. So yan guys, yan lang muna guys dahil napagod si Pilingon. Taba ng gabi ko guys oh. Pagod ako guys. Grabe. Yan yung paligid ko guys oh. May okra ko dito guys eh. Ayan oh. Bago yan. Yan malaki na. Pinya ko bago lang tanim. Yan. Yung mga sili ko guys, namunga na guys. Look. Ano? Namunga na siya guys oh. Oh. Yan yung mga talong ko doon guys oh. Yan, may mga bunga guys. Yan oh. Pero kinuha ko na yung iba dyan guys. Ito may bunga na tira oh. Yan oh. Ba? May bunga doon guys oh. Yan. Ba? Meron din dito guys. Yan oh. Ayan. Ito yung kamatis kong palugnas na guys. Yan. Inubos ko kinilaw. Yan. So, ayan ang aking buhay dito sa bundok guys. Pag walang duty guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan. Okay. So, yun lang muna guys mga kapilingon. Thank you mga kapilingon sa pagtangkilik ng aking video. Ayan, maraming salamat po sa lahat na nanonood. God bless everyone.